Iro ini mendahului. Iya itu silingan na pani na malaikat na pani na setange apa itu dang itu. Iro pani na malaikat mapalla tu. De pagaga wasad di wang kalinga makada narekuma bicara itu panritata mulet tahangi patajang. Magai iro na poncita na sabah itu dang iro pani na malaikat nonok menre itu nama palla je itu guri. Iya komega to na namo. Iya mapalla iruna itu dangi ya toh angka to makada yoko yunda mo perusta sedo melolo maga sih lamuna nyawana telu na rampe ya mana na kena panina setange macakke namo pitu jang pak iya nareko tuda ngi mak domino to ni apa tuh ya rega namu aru ajang nareko menontongi orkestra dole-dole iya rona panin asetange macakke. Jadi oleh karena itu cukuplah sebagai nasihat seperti ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha nah iya sangi agama pangaja ina paja nete si tak dice si melerap peruk ni mak beli bola dena nasi jampangnya masumpul lolo dena paje ni andre gurutta mak berengi pak disengena aga nak kajian istahwaza alaihimus syaitan maka jadi itu lapo setan. Jadi oleh karena itu jadi perlu kimakoke pada matika ya ko iya mitu apalata iya mitu amalata terenuang ai de bajak genna iya na tu sabana sini na teman-teman lebih ki hadir nareko angka makwewe narampe nabita badiru bil a'malis sholihat si boleh-bolehmu tu menang si boleh-bolehmu tu menang usahakan memperbanyak pahala sesuai kemampuan kalian iya toh iya na tu lewe nah iya toh na je makuke kejejange nasange andre guru takal disiden reng almarhum iya makoke ko manipi ni agama na tawe iya mali itulah sebabnya le pak guri makoke aja je napaja tu si pasang wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabar ya toh si tak decengi bagaimana supaya kita itu bisa ya manca je tahu nasabak mega je makoke ropo tahu mani utamana makokewe wijay iya riolo bapak sekalian pada itu pajak warapi asing riolo iya karena saya lahir kode sabila 25 Februari 1971 iya matoani ramang mati ni ramang nigi mega wijana riolo mariomana temita anak na yato si makoke nigi mega wijana samana jeta sela temite anak iya na sabak makokewe pangaruna oleh karena itu wadini kapa yang mana-manangi narekong ka anak-anak di aja je namutannya anak tatampar ton iya